National institution sih. Iya. As we have said that we represent the voice of the people. Yeah. We are here because di hari ini ka bor pemerintah di kuat dan tip sepi bana kalian ka VVP State Youth Wing nadu menem step ka port from Beijing lawan seni support nei Grims kadau hi bangiwan seni support nei Grims ban ya kendu ya i principal jong kani ka College of Nursing kabadon hang ni support nei Grims bat kumjuru ngilayo ban ya kendu ya udin di ngilai kendu ya i principal menem step iba kerteng i tasih bat la klini ba hatu na kaliang kini ki bapuli ya kanika BSc nursing ki don kam em ban le ya kanika need exam ti so far kat kum ka jintip ka jungi habidai bat kanit idai tang kitu ki ba puli jongka MBBS, IBDS, bat ki ayus terter. Te hakani kasngi ka pemerintah. Akwa ban yuthu ipi bana kaliang hakani ka jela ka jungi hangni hapo Negrims bana kaliang kani ka Negrims nang ni napo ka college jongka nursing kila pelong ya kani ka counseling bat ka selection menta kasngi nakamta kini ki list of shortlisted candidates in order of merit as per NEET UG 2026 call for counselling for admission to BSc Nursing course for session 2026-2027. But kay kaba nakalang ka VP kijungi nilap. Bahagan ni ka list kaba pumi ya gini ki kerteng jong candidate. Kumba kani ka list jong gini ka merit kidon kumba sanpulai ngut. But hagan ni kalis kibabon hi kidai kibriu kibanabar kibar jela te nagalang kajungi ni dap na kajing songkhya ba ki briu kijungi nang ni ki tribals mo ki locals kijungi nang ni kimsam ladon hagani ka les te dei nagani ka daw ba nagalang kajungi kum ka VP State Youth Wing ni lawan ban yikendu yikini ki bor peniat tinggal kendu ya ka principal mana ngilai discuss bat udin kumju bat ngilai keli habidai bat ki kota bat ngilai keli ru habidai bat ki reservation bat ngani thu ipi kani ka college jong ka nursing kabadon hangni po nei Grims laseng ya ka nadu usnam arjar nriyo ban menta kala dei arpo arpunriyo menta kala long arpo usnam ai te ngidap da kajing susi ba aku film ngimdon ya kataka state kota ngimdon ya kataka reservation te ho ngilai discuss bat udin ngilai discuss bat ka principal hangni bat ngilai ya keli naki ba nakai kadaw bam simladon kita ki kota simladon kata reservation bat kini hi kila penpawi la kijong kijing kila penpawi ngi ba kaladon hi ka kateng na kalian kejungki ba kila tho sati sport ministry bat haduk mentaru kim simlayo ya ka jubab haduk mentar ti ngakwa ban susu na kalian kejungi ke BP Wing
ba nadu bawan kani kanit mo nadu ba pelong mandatory habidai bat mandatory kani kanit habidai bat kani ka BSc nursing hang ni ting nguthu hi ba kani hi kala manong gumno kani hi kala penjenjar ya ki priyo ki jungi banyo banwan ban kuliah nursing hang ni bat abang apet ya kani ka list hang ni ru ngani thu yapi hot habidai kini kisan pamut kini candidates ki kertang ki jungki kila mention hang ni mo name of candidate ki roll number kila ai ki mark secure kila ai ki percentage score kila ai ki all India rank ru kila ai hang ni henrai ya ki jaka bekiwan mo ki states bekiwan kim shimla mention hang ni nangno kiwan kini ki bala pass ki bala qualify kani ka need ki ban wan ban le kani ka admission hang ni hapo nursing hang ni hapo nursing college hang ni po ni grims shimla don naki jaka bekiwan ti kani hi kala penkendet ya ka state viewing ke jungi omde shu tang kata ngani thu yapi but kani kamre tang ya kata ka counseling lani ya kata ka selection but ha kani kalisi la tho shai ba kan don ru ka admission la phawan ra yaki documents la pha yaki ban pendep sendon yaki admission yaki fees ki jongki ha kani ka singi ka pemerintah dena kali yang ka VP youth wing ha kani ka por pemerintah ngidap ka jing smukhya bat ngilong shock mo ba arbos nem musim ladon ya kata ka state kota musim ladon ya kata ka resolution bat nak kalian ka jungi ngilakran Yudin Ahmad Jungdin maka principal badai ban pensangi aswa habidai bat kani ka admission jong kani ka BSc nursing hang ni hapo ni krims mentah kasih te mentah kasih kuma play bagi lawan nak kalian ka state doing ban principal pensangi kani counseling mentah kasih bagi la pharo ka jing tho show director lingba jong Udin ka academics jing tho jong hang ni kala kran sai ba nak kalian ka jong hi ngipin pau ya kata ka jing songkhya amar ba kani ka jing kran kadai nadu kini kisnam ki beladap nadu kabaidon ni lead Dr. Ricky KJ Singkon kabai lawan hang ni apo kani ka hospital bata ila kran sai ru habai de kani ka admission process ya kini ki college of nursing pa kamdon kanu ko quota system pi nak kalian ka jongi ka youth ring lawan hang ni ban pendap ya kata ka kamram komba la ya keren bat kan ni grims menchwa men hagini kisnam beladap bat hagini kisnam ke beladap ru iklami bikin don kita ki khasi la ni kino kini tribal na kata than sati lam ngi bikin yo bandrong hapo ni grims te kani hi ka penpau ba mentala arposnam kajing bam chimkhya jonga sarkar bat kajing khansting hi jong ka ni grims administration hang ni kabu jing e kelai yangi ki trairi hang ni kumba PE sekibai ki jelahi penumlap bat sekibai ki central institution penumlap ba kanum don kata quota system na benta ki local re ka ba pla ka long ba tang hapo kani ke college of nursing kepada hanegrims ki klam pentre ka na kata quota ho ngi suthu ba ki don mensua ki pelong kita ki open examination kepada hi hapo in campus hakibai pendapat ki institution hadu mentaru pendapat hapo AIMS New Delhi bat hakibai ki Jaka ki pentrekam hi dakane ka open exam ka pelong hi dak to institution bat kim shim hiru ya kata need base khamtam ha bide ka nursing program ikran be ka nursing program ne te ngi naklang jongi ngi sokhya ba habangi I kalis hakini kindat sni so ba kalis kami san polaingut kita ki candidates ki ban one in benta ka admission bat shim ladon wairu trairi bami kerteng hakane bat ki sau phongut ki basakmat ki dehi da kisinrang ki ban sabar ka jela bat kum bakila ngilai keren hi kata ka 80-20 female male ratio ru ngimsim lai I wat hakni ka admission process lani hak recruitment process tina kalang jo ka parting nang chim khai kani bat ngi kerpat jor kumba Udin ula kular ban pensange bon pensange ya kani ka counseling ka bamta kasni bat nakalang ka jongi ru isko ba omtang kani ka admission henrai ya kani ka governing council ka banwan so ba ya kani ka agenda ki ban thap bat kumjur ka agenda jangwa 80-20 female male ratio hawai dei bat kani grim su ki ban stat bat kumjur ka to 50 bedded hospital ka bagi ai na benta ki GNM ki ban weng no ka to 50 bedded hospital ti kita hi ki jing ketu na kalang jong party bat na kalang ka jongi hi insali ikendo yau MP badai pet badan ha ka badai pet kani grims badai ru na katura constituency but kumjuru kentui ke sarkar makanya ketika failure jong ke government adu pas sedang ya kene adu mentah adu arajan rio adu mentah ki sarkar belalai
aduk mentam dan bersem kia bat ka pendonong sibo ni ki samla pule ke jongi namar lada pi pule ke institute la komno hapo sipa wajar pensi sistem defenlet private sabar skui ke jela komno arlak si semester penang pendot ti ketahi kedega jingso kia ke jongi ba namar ngihi nakaliang ka yudwing iso sem jingi ban ra ikani lada ki nong penya dan ke sarkar ka yele ban yada tani ban nom ailat yang ban ra ko mikini kimat andre naklang yudwing nginum kenrandin rengin ya sakmat ban pensange ikani ka counseling ke pemerintah tomo ngasukwa ban sakhendian tikat kum kani kalis kapalami ka bangila ayo habide begini ki candidates ibubun hi kembala ban rap I walam kupar ibubun hi kideki sinrang mo kimien te ni sukwa ban haidin khendiat sukwa ban penkenmau khendiat hari ini pernah kita peladap mo khendiat pernah kita peladap keladon ketuka kies mo molestation kies yaki kasih pisang kejungi ti nakaliang kejungi ru habide ba ketuka kiesu ni musim latip kala poi hadu anu kala su ja ba kuntu hot ngilai budin nakaliang ka VP Wing mat ngilai iru ni kiwe ki kenhuru ki budin habide ba ketuka kies dan ringi sumkhya kan ba mo habide bat kani kalis kablami mentaru ki bubun hi kideki milnos pamut banwan ban puli nos akanika college ngin po ni krips te nakalian kejungi kwa ban penpau igini bat kumjuru ban implement mo ya ka quota system mo as being proposed by the institution to the Ministry of Health and Family Welfare mo tang itai